o le launga le suafa mamalu o le tua le tama le alo ma le ngangsa. Ameni. Mawale matua mai le tusa faitauina. Korenito mua mata mua. O le fuai upo e lua se fulu ma le lua. Ma le fuai upo e lua se fulu ma le tolu o te toi faitauina e whapea. Wa lo fai mai u taia i se fai longa. Mai e leni o lo sa ili la tau i le poto. Ao i mātou o mātou tala i atu ia ke viso no whasata roina. O le mea e tau sua i ai lau i utaia. Ma le valea ia e leni. Manatu au tu o mawhau whaunga whaalea nganga mo i tātou i le nei tai au. O le whaasoa wha Iesu, ma whaasoa wha laulangi. Whaasoa wha Iesu, ma whaasoa wha laulangi. A tutupu whaafi tauli le soifuanga nei. Ona momo leo le loto ma le anganga ina ia vave mai ni manu. Se itafi e se ai le auli o langona ma le mautonu. E mana o mia ai le tā whaasoa wha Iesu. A wale wāna nofo le lei. O le ulu ngā senga e whei i ai ma whetali ai e tūwhai manatu malangona. Se au mailo mā losi. E wha toa ai le wa vai. E maile manatu au tū. Whaasoa wha Iesu. No whaasoa wha le lalulangi. I so se whaanga tamalawa. Whai maile whaasoa wha le lalulangi. Whinau malo. Tusa pe solo antoa ai lau vai lo uso whai pea. E whai maile whaasoa wha Iesu. Whaasoa e tusa malona whinangalo alofa. Ia e whamua fo i lo uso. Whaasoa mai fo i la apostolo nu e se uinga i whaanga tama whai mai. Tau te loa ea. O e tau sini o i le ana tanu. Tau sini o uma i la tau e maua le tau i e le toa tasi. Hei tai e toi whai mai lava Paulo. Ia whape nao na utou tau sini o. Mai au tō maua. E se le whai mai e toa tasi e manu māloa, e toi whai mai foi, e tau whai manu mālo uma. Whape e whea o na manu mālo le toa tasi, ai manu mālo umai. E se ngā lea sa moa le whaasoa wha le lanulangi, ma le whaasoa wha Iesu. Whaasoa wha le lanulangi, na o le toa tasi le tangata e manu māloa e matafua le toa teli. Hei le whape nā le whaasoa wha Iesu, e le ai. Whaasoa wha Iesu e tau whai manu mālo uma tangata uma. E le ai lava se tasi e whai aina. E le i whai ngō fie le ngā lue ngā Paulo i le ai o Korinito. O se ai e whetau lai ai ala mai sifo sa sae o mātu fo i masaute. O se ai o tangata mai i ma o ese lanu mangangana. Ese fo i whaasoa mamanatu. Tofu lalva le tangata malana filosofia e whaasoa atu. O le poto mai sa sae. Whai mai e manuia le lalolangi pe a whaalautele le poto. Pa ngā lea, o tātou si la fia sa moa o le whaasoa lea ua tili ai o na pa ngā tia le lalolangi. Lea lana whaasoa atu iai Paulo e winga i le sa tauro ke viso. Toa tele le au poto. Mai toa tele foi lau fia mano losi. Ao i mātou. O mātou tāla i atu ia ke viso na whaasato ina. Pau lava leo le whaasoa sa moa e manuia ai le atunu. O le sa tauro ke viso.
Ai tolu lava vaenga o tangata i le lalulangi o le whaasoa le apostolo. O lo whai loa mai le tusi sa whātou whaitauina. O le vaenga mua mua. O le au fia malolosi. Whai mai paulo o le au fia malolosi o le au iutaia lea. O e na whaatali tali lo lātou mesia. E a fio mai male pelu e wha umati ai o lātou fili. Aua leo lea le whaasoa le atua. Whaasoa mai e le atua lo nā lofa tu noa tele ala ia Yesu ke viso. I se au ala whaatau waa male mawalalo. Na whanau mai a Yesu i le whaleo manu. O le unga pepe whai mai e le ila i se mea. No lawa ina maliu i le sa tauro. Whai mai pauru. Le mea lea e tau sua iai utaia. O le vaenga lona lua. O le au fia popoto. Whai mai paulo le au fia popoto o le au eleni lea. Whai mai whaasoa le au eleni. E le liutino tangata se atua. Au atua o le au eleni na o le whau peo pea mai le langi. Ma we whaali ai lo lantou poto. E le mali ufoi se atua i se sātau o matanga. Le ala whai mai le whaasoa a paulo. O le sātau o ke viso. O le valea ia e leni. O le vaenga tolu. O le au amo sātau. Whai mai paulo o le au amo sātau o lea e tau suai ai le iutaia. Male valea ia e leni. Hao le mana ma le whaasoa poto le nā le atua. Whaasoa ua whaalia ia Yesu ke viso. O le ala le whaasoa le atua ua whaalia ia Yesu. Aoani sa taulo tātou a moina sa moa. Tala Yesu. Muia e mātitiva i le anganga. I le whaasoa whaale lalolangi. E le ai lava se isi e fia mativa. E tau whai fia mau oa uma tangata uma. Whai mai le whaasoa wha Yesu. Muia e mātitiva i le anganga. A wai o la tau le mālo le langi. A muia e whanoa noa. E le ai lava foi se isi e fia whanoa noa. E fia happy uma tangata uma. Pei tai o le whaasoa wha Yesu whai mai. A muia e whanoa noa. A wai wha mawhanawhanaina i la tau. Samo ai le atunu pele. Whaasoa le na e manuia aisi o tātou atunu. Whaasoa le na e le lei ai le nei aso mauna whiau. Le lei ai whanau, le lei ai a inga o nuu mai kālesia. Tātou whaasoa atu. Whaasoa atu le upumoni. Whaasoa le upu alofa. Whaasoa ia ola manuia tangata uma. Ai aua. Ua lawane i lafi tua pola lau whaasoa wha Yesu i le nei aso. Ia tātou mana tua sa moa le atunu pele. O le whaasoa e sua o i loto ma nganga ina ia ola. O le whaasoa le nā wha Yesu. I le tātā pola ai matangi vale o le olanga. Ai maua ai ma mausali. No tātou soi fua whātua tua. Whaasoa wha Yesu. E whai e se suinga le lei lo tātou soi fua ma lo tātou wola i le nei tae au. Ma le nei aso. Ia vi ia ma ia wha sili na ai le vi inga o le atua. E ua le whaasoa e va i masei. Ma nao mia le whaasoa wha Yesu. Le ola ai le anganga ma maua i e tangata uma le ola e whaatino ai le lei. Ti ute ma tofi tau ave. Ina ia manuia sa moa si o tātou atunu pele i le lalulangi ma le atu folasa. Manuia le whaasoa i le nei aso. Ao i mātou. O mātou tala i atu i ake viso na whaasātou o ina. O le mea e tausua i ai le au iutaia. Ma le valea i a eleni. So i fua mai a manuia. Ono Yesu. Amen.